Ngai ku beli fi barkhot ma fi poilang hakane ka jingkhot ka jungi ya ki media kini ki para officers jungi ki badan lang hang ni but ka jingkhot jungi ya ki media kani ka por kalong ban ai jing penchai halor ka I nongpang iba don hapo Roberts Hospital ibangi Kenyi kumi positive case jong COVID-19. Ngila test lut, but ngila le lu di ka contact tracing ke badai syapo samlem, but ki jaka ki marjan. Ngila ya contact lut but ki beriu baro ki bayajan but I. Ki don arngut ki badai na West Khasil su. Shanong po but ki contact tracing ngila dable hang ni hapo Shillong ru kamtam gini ki khun ki bayan bat I ngila le baro arteli ki test RT-PCR ngila le ya ka rapid test but ngisem ba baro gini ki test ki bangi la pendep namanta jong kini ki baya janmha ki baya kendu but ini nongpang badana Roberts Hospital baro ki long negative tingi wat si sos nya krani tai sos nya wat kita ki baya jan ki bangi suspect bah bagi jan kita rupar khot ki long negative ti halor kani ka jingsham bai long negative but halor ka jingya kran ka ba banyak but ki doctors ki badai hapo Roberts Hospital nila faleru ya ka rapid test namantai ni nongpang but ngimsyam bidon antibodies kata kadai hapor ba admit but pengilat ningkong ya ka RT-PCR dan namar ba ngimlap ngimsyam Yanu ru banlong positif ya uni COVID-19 nilai rai rengkat bat ki doktor hapo Roberts Hospital pan pates biang ya ini nongpang haka singi ke banyu empat dap kat saus ni haka ju ke singi kemut haka sande ngisem ya ke sampel ngiliap yang ya ke rapid test kalong negatif ke sampel ke ba ngisem ha ke sande kalong negatif kawan ke report buat ke sampel hadian afsau kenta mengites biang ru kalong negatif de meneru kiliap yang ya katu ke rapid test mendon antibody sakani rapid test but halor kini kijing syambaro nge pelong mene ya ka state response team ke badan lang ki doctors barkhat badan lang ki administrators ru hapo kajing peniat kajong commissioner secretary ba Sampat Kumar but ngilarai halor gini kijing lap ki jongi ba itu inong pang ibadan hapo Roberts Hospital ngilakani ikum ke false positive case. But nak kata-kata ngis ko aban pentip ba ki case ki balong positive mentah hapo state ka jongi hadu mentah kalong sau kulai but ki active case mentah ki lahir syaka khat sau chem gani kita ki upini ki case namar ngin test ya ki tang hadin khat sau sngi tu virus load unum dan te ka kai ka bangi syam ngi hang ni ka Shillong tang gawe baru gini contact tracing ke bangile bar khoi kilong negatif lot te ka ngem la man champang bali kalong ngum ni den ri dang ong baya ki bat ngekren bagi doktor hapo Robert Hospital tingyong baha bangi test biang igani namar kala abanum dei ke case covid mo kala aban dei kani ka false positive ke ba ngi test da ka machine te ka machine kalong 99% accurate 1% kala abandon error te kani ka case ka ha ba kani 1% error